U Toljevcu, selu nedaleko od Varvarina, prošle nedelje održana je prva toljevačka kupusijada, takmičenje u kuvanju kupusa, na kojoj je učestvovalo 30 ekipa iz više mesta ovog dela Srbije. Kako su nam rekli u Udruženju građana Toljevačka kupusijada, koja je bila organizator, osnovni cilj je bio da se ovom selu i Gornjem Temniću čuje mnogo dalje od zavičajne sredine, od opštine Varvarin, i verujemo da se u tom i uspelo. Ovu manifestaciju, prigodnim rečima, otvorio je predsjednik organizacionog odbora Radivoje Tomić. Došlo mi na ideju, išao sam svud na takmičenja, pa u okolinu nas ima blizu pasuljijada, ima gulašijada, ja sam se razmišljao šta bi bilo najbolje. Odlučio sam se, kupus nema nigde blizu nego 100 km od nas, pa ajde neka bude to kupusijada. I dok je komisija obilazila takmičarske ekipe na pozornicu u porti Hrama Svetog Arhangela, uz prisustvo velikog broja građana ovoga kraja, izveden je bogat kulturnički program. Najpre su se predstavili članovi pevačkog udruženja Đerdan iz Trnave kod Jagodine pesmom koju su posvetili Toljevcu. Oj Toljevcu, selo moje milo. Svoje nastupe imala su i kulturnička društva Vuk Karadžić iz Orašja, 9. avgust iz Lučine, Moravac veterani iz Čičevca, Medveđa iz Medveđe kod Trstenika, Abrašević iz Tekije kod Paraćina, kao je i kulturnička društva Dragić Joksimović iz Bačine i Jovan Kursula iz sela Varvarina. I dok se kupus u kafićima krčko, mi smo obišli takmičarske ekipe sa željom da od članova tih ekipa čujemo imali posebnog recepta za kuvanje kupusa, nekih tajni u tome i šta očekuju od ove manifestacije. Dobar kupus je potrebna prvo jagnjetina, dobar kiseo kupus, teletina i suva slanina. Pola mesa, pola kupus i ništa više. Pored kupusa, normalno, mi smo različite vrsta mesa postavili, začine. Na kraju programa stručna komisija proglasila je najbolje u kuvanju kupusa. Prvo mesto pripalo je Dragiši Miniću iz Sekurića, drugo Dragani Simić iz Jagodine, a treće Ivani Simić, članici ekipe javnog komunalnog preduzeća iz Varvarina. Održavanje ove manifestacije pomogli su ljudi dobre volje i velikog srca, a Toljevačka kupusijada, po svemu sudeći, postaće tradicionalna.